Na trecej poriadnej schádzky Nacionálneho sovitu, ktorá počala so sprilapjovaním odluky Závodu za kultúru vo Vojvoďanských Rusnácoch o prenosu budžetských sredstv zo 2018 roku do 2019 roku, menovaní podpredsjedatelje Nacionalnog sovitu, predsjedatelj i členi vyvršnog odboru, sekretar, jak i predsjedatelje i členi odborov za obrazovanje, kulturu, informovanje i službene hasnovanje jazika i pisma. Popri toho Nacionalni sovjet formoval i 6 robotnih cela, imenoval ih predsjedateljov i členstvo. Popri robotnih celoh za mladih, sport i nauku toto zvolanje Nacionalnog sovitu formovalo i 3 novi robotni cela za njeruhomostci, za međunarodne odnošenja i tradiciju i za projekti. Nacionalni sovjet prinesol i odluku o robotnim angažovanju predsjedatelja sovitu Borisa Sakača, a za podpredsjedateljov sovitu vybraný Joakim Rac, ktorý bude i zamenik predsjedatelja sovitu, Zdenko Lazor i Vesna Ragaji-Cap. Željko Kovač vybraný za predsjedatelja vyvršnog odboru, a za sekretara Nacionalnog sovitu vybrana Tanja Arva Plančak. Za predsjedatelja odboru za kulturu vybraný Mikola Šanta, za predsjedateljku odboru za obrazovanje Melanija Rimar, a odboru za informovanje Jakim Vinaji. Za predsjedatelja odbora za službene hasnovanje jazika i pisma vybraný Zvonko Sabo. Na včerajší schádzky Nacionalni sovjet tiež dal i dumanje o kandidatovi za direktora osnovnej školy Branko Radičević u Savinim selu, pozitívne dumanje o nazvi parku Ušice, jak i pozitívne dumanje o predlohu odluky o mreži javnih osnovných školoh na teritoriji horodu Novoho Sadu.